kan usher ten an thut buna an bouquet le souvenir ka khoi ni ron lan do na nia pu vanal hana honorable minister kan khwal lian khongai in loading se usher ten bouquet le souvenir milau nan saksela Opi remoi kan khwal za om chanu ani po ko ngai loading ha sela puti la limpu ya kadele le zom tak ko ngai na thina loading box se usher tel tukan an balan zel donani Pulang Famkima, Deputy Speaker, Omrim Changlo, Engineer H. Zora Miliana, ENC ko ngayon loading se, Engineer David Sabzava, Engineer Rox, Steve Engineer Rox ko ngayon loading lese. Engineer Sean Kongazope, Chief Engineer Buildings, kung ngayon loading se, okay naman yan na chua. Engineer Lalsamwani, Chief Engineer Planning, kung ngayon loading se. Yan ang maras eh. Hello mo. Engineer Robin Lalrin Oma, Chief Engineer Highways, kung ngayon loading list sila. Engineer Cholan Lunsama, CEO, Mizoram Road Fund Board, kung ngayon loading sila. Loading saglit sila. Ano po ipimare minen kung ngayon loading halmese. Putilan din po ya, MLA, ani po kung ngayon loading box sila. Tika ron lande, uzong-uzong ba sila? Engineering Chief po H. Zora Miliana. Kung ngayon loading box CE Roads, Engineer po David Sabzova. CE Planning, CE Lalsamwani Engineer. Ani po kung ngayon loading box sila. CE Building po siyang Kangazote Engineer. Loading mali, mayroon. CE Highways Engineer Robin Lalrin Oma. Chief Architect Engineer Pilar M. Zuali. CEO Mizoram Road Fund Board, Pud Solan Lunsama. Kan ding ngal mai nge program kal deu zung zung ila kan ti na chan chu ro ten min tla buak do ne mo kan ti line hey ko tha kan han nei le program huna kan han tran thea ma sign pathian ne na lom thu kan soye voina kan chief guest PWD minister pu vanlal han ten upa tin minister kan MLA PWD na minan kol puitu utila limpuyate tin voini ahi kan thopui chief engineer
zong PWD mi te chief architect te ai kan road fan board ta tang te kan SE te official te baka party lama train kan pu ron troi om tu te tam tak le contractor set guru lama tang te in helai bial mi puite baka kan hun ko puite ama sain he hun minon man puya kan lo me ma chu wangin voinia hian he hun minon lut puya min man pui tu che chunga hian lom thu anon soya kan welcome chewa kan lo lo em cheu ni voinia hian un rei tak he bridge do thailo om kan hel mai natur kan mulawa rei tak kan tho thailo kha ni a diversion tur buain kan buaya ti lai kara kalau lain dah mila pun oleh hun rei tak kan thok lei thei lova maro chu voinia a lotlin na kan muwa PWD tan achievement ro pui tak ani rualin kan sarkar tan po achievement ro pui tak ani heti lai a hian ni kum khan ruana sa tak sura wangin helai then om invel tan po la om khopin lei tuina la chumi wang chuanin he bridge kan zo thei ngai don lovin kan ria amaro chu kan sarkara kan minister finance minister kan chief minister ni bok ne na te vai bel chen hi kan han deal bela chung te chu phal takin sarkarin min pe voinia hian he le hi kan chief guest hon thei turin pe alo ni ta voinia he tiang hun kan mang thei hi kan lom tak zetani kina thu dang chu kan soi zom anga program kan man dan tu tlak pui hi kan soyange hun ser min man sak tur hi reverend Samuel viel mon puya ren thei kan mun pastor bel tu ania hemi zo hian zai pol kan hun pastor bel zai pol kan ngai thanga chu mi zo technical report hi heta program lo ang deu hian chief engineer roads pu David Sabzowan aron pedona chu mi zo chuan thu soi kan ngai thanga an MLA zom tak putila limpuya PWD min an kol saktu ni bok ne na trangin chu mi zo chuan solo lal din pui kan ngai thanga chu mi zo chuan a du piang thu soi kan ngai chalenga chu mi zo chuan solo mal som tluangi kan ngai thanga a to pera kan nga le mem kan chief guest thu soi kan ngai thadona ni le tuna kan hun te pathian ne na min man saka min lan saka hun ser min man sak turin pastor reverend Samuel viel mon puiren thei ilo so mang pathian kai suai na in voina Langkaih lei hon the lo ni ta hi lom hle pathian ne na lom thu kan soina le kan in hlan na he le kan hlan na te po ni anga pathian thu ilongai thangu chronicles pakhat na bung som ni le pakwa chang som pakhat atanga som pathum olalpa ro puina te thilti theina te choi moi na te ne na te lal na te hi ita ania lele vanom zong zong hi ita ani sia olalpa ram chui ta nia mi zong zonga chung nung berini hausak na le choi moi na te hi ne na mi ania engkim chunga thui ne ya tin thilti theina ikuta a oma ikuta hian mi zong zong ti ro puina le sakna pek theina a om chuti chuan kan pathian lom thu kan hrilchia iming ro pui hi kan fake sam somni le palina
chang khat le chang ni thu longai thale ila leilung le chunga thilom zong zong hi lalpa ta ania khove le chunga cheng tenen hian ti finria chunga te amain adin ani sia lui pui chunga te po atinget poka athu kan chiarte lalpan kan zatan malmin som sakro se vaina hianin hei kan mule kan hriat angin Mizoram le Tripura in kalpona tura Langkaih le hon the lo ni tamai hi lomom kati khop maya sum tam tak hun tam tak kan senga rohman hun te oma sela chunga zo thei lo deute han ni ma sela voina hon the lo ni ta hi aro pui lomom tak me wani hetilaya hian kan muangin Langkaih lui luanga hei hian state pani tan ramri ani a chu min then rang tu ani amai ro chu mi hring te kan in kalpoa kan in sumdon ton na turte kan mamo cha khai tin reng kan in ban ton theina turin kalkai na tur kan mamo a chutiang tura leirin om le chak tak kan mamo em chu voina hian zo thei tura khona lo ni hi alomom tak me wa kan pathian thuan chiar ta ka khan leile van le chunga thilom zong chu chunga lal le thu nei tu chu vana kan pathian khi ania ama atangin engkim alo omin siamania mihringte a mo phurna le ti tur min pek chu khovel hinuam zok le thazok en kol tura mo phurna ania ayen kol le ven him hi sarkar mo phurna aningot lova amang tu azo tu mi pui zong mo phurna ni ti po thetharila hele hian state pania in unaw na te in remna tam takalo then the na man ro poi mo takalo ni the na turin kan han chiar le soitak te kha lalpan kan zatan malmin som sak thoro se nga itong triangu olalpa kan pathian lele van siama en koltu nang chuan idu taka isiam mi hring te nena he khovelian kola veng him turin thumin pea kandam kho chu theinan te ol samle tangkai zo ka mi hring ten kan man turin Mizoram sarkar kaltlangin state pani Mizoram le Tripura te tan Langkaih le thatak min peta hi kan lome me malom thu kan thrila che hele hi siamani chunga asiam tu le na thok tu te a po van doi na rap thak tak to kan nun na chan om hau lova kan om te po hi kan lom alom thu kan thril che ani mi hring siam ania man ro thatin reng te man ni ma sela leilung chiat na le mi sual te wanga che theile van doi na zo khen the ni tho ti chu kan hria ani chu wang chon olal pa kan pathian chu tianga thlen lo na turin ni hena tun huna hian kan hlana mi hringten kan ti thei pialam nangin min ven sakla mi tam takin malsom na kan don na man ruwa alo ni theina ni hena kan hlana ni hele hi Mizoram le Tripura kalkai na ani angin voina he honna muna local mi hringte po hi van ne na in zom na ne na Isua Krista kan zawaya kan nuna kan nei vek theina turin min tan pui bokang che Isua Krista chu mi hring le pathian in kar cheto suizom le tu aniang khan he le ngei po hi mi zo le Tripura mi te min suizoma min tipum khatu man ruwa nangin min man sakang che hele hi chiat na thlen tu ni lovin mi tam tak ta na mal som na thlen tu alo ni theinan vengin hual hi mang che khwarel chiat na kan dan thei rual lo laka po khongai takin min ven him sak bokang che state pania cheng te in unaw na in rem na man ruwa alo ni zel theinan ikuta kan lalpa Yesu Krista mingin kan hlane amen. Reverend Samuel Viel Mun Puyaran Khay Pathian ne na kan hum temin lana he kan lei kum tam tak kan lo siam Pathian ne na lan no min man saka wangin sunga kan lo me he lei hi kan soita kang khan
Langkaih Bridge ania Mizoram ta na poimo takani engemo harsat na kan han nei chang poin helai hi mitha ram fuai tu te apolang thina kan ngai thak ta kan hun ser mang tu ina soyang khan state pan in kar kalpona ania nikum tir lama khan kan chief minister howin khilam khochak lam Manipur ne na kaning kalpona kan hong theya he kan pu hun chungin kan minister zom tak hun chungin voinia Tripura lam in ne na kaning kalpona kan han hong le don ania pathian mal somna ropui tak ponin ka ria le tuna chuan Zaipol kan hun Pastor Bill Zaipol lo somong u
กันไปใส่พอกแล้วกันก้องหุ่น Pastor Biel Zai Polten Bridge Inauguration Opening Song Hallelujah Chorus ngai maya an sakha aropuya amoin ril ruan ya pathian in chatuan in ro rel don ani ti pom in riat non tiring ria kan lome lom tak zet ani le tuna hianin technical report kan ngai thanga ani hianin het mi bridge do tu te a division na lo thok to te a do na involve to te le a contractor te ron din ti selati kha kan ngen nga lange u David Savjoy lo sa mo Chairman kan chief guest de kan minister ni bok ubalal thana ya a thian nu te kan hun sen mang tu Reverend Samuel te kan MLA Puma Hima te ka tho pui te hetai local zong zong te ko tlang pui local te zawain sibai ka buk cheu voi chu aro pui hle mai hei kan soiri du pakhat chu Pastor Biel Pani kanon tlotlang angania ko tha mi le laya kang nami in hui set min han nun saka heta hian in ron ton nge ka helowa in Bible chang chial kha aro pui ka ti Chronicles pakhat na bung somthi pakwa khami kha Davida ro rel chung khai khom na ti ania chu in han thang ve mai kha aro puya ke ni tan pon alu hle ni ti kha a thok tu tan ti kha kan sei nan duwa tuna chuan heavy bridge he kan han do kai thei hi alom em a abikin Langkaih hian ru khoi bi ka a chan chu apoi mo na kan hria a khi lai ni china khan kan chairman khana sei to a tui vai bridge po apoi mo na a omani chung tiang chuan heta po hian border ve ang han kan han ngai chuan apoi mo em a tu kina khan te re kan han do kaya chu po chu poi mo na dang khop mai hei ramri in thunzom na tura le kan han do kai the hi lo em ni le hei pathianin kho tha te mi han pe le kan han hon lai tak ten khita po khan ni thowa an huwa ro en ngan bum ro de ma se program kal trom the hi lo he lom le a pathian hen lom thu ka sei ni tuna technical report lo ngai thang double lane PSC got a bridge Langkaih ania aspan hi a viable common metal somret de pakharania a carriageway with hi 7.5 meter kan tia hi double lane tinani so na sira hena kalna footpath om tel boka heta hian a deck level hi zale pakhat 0.11 hei hi kan share thiam da tu chuan sea level changania chu chon class A loading a class loading hi 70R kan tia hei hi hei a technical view mai kan share thiam dan tu chuan 70 ton turania chuan vehicle clearance an tia hei mid-span ai han 6.5 ania kan contractor te hi Sad Guru ania tu na han khongai loading sir please can you stand all Sad Guru contract thank you so much good no bang agreement amount hi nuai somni nuai sang ni zani le pathum 0.26 ani chu na ba sum ni hei hi chuan sang ni so pare ta changa do chan ani a hei hi arei to hle maya kan chut le chuan chumia chuan kan han soi tu an nuai kan chia chu tu ra po hian kan soi sun chom du chu a hmuna location hi alo full lo em maya Bailey Bridge tu na kan na thut na zone chi hen Bailey Bridge khawma chumi hnuai chuan kan do chan ani han kalpui zel dan tu khawm lowa kan do chho khan Bailey Bridge kan mang tangkai sia kan share chew in helai hi interstate boundary ni wang hian apoi mo em chu achia mai thelo wang khan na ti chon opa hei hi kan boina ben kan mutan ben khan ni thina
Langkaih le hi Mizoram le Tripura border kan hun khochung le dam chera khochung a omania he le hi Mizoram le Tripura in kalpona le poimo takani kan hun khwa hi khothlang lama Mizoram ko chuania Chenom state Assam le Tripura le na ramri ani Assam le na kan in rina middle a hian middle a hian BUSG bridge kan ti chin chu kum sang kho zakwa som po vel dai to Assam PWD in ando manin Mizoram le Assam chu halsat na om lovin ain kalpo thei renga Tripura Langkaih nan tuna le thar hi do ani ma zong kha Bailey bridge ringot mang khan Langkaih lui hi kan thinani he Bailey bridge hi Assam PWD ten kum sang zakwa som po vel bora ando ni ashiat ani he contract hi turnkey basis and the design and build and the wangin a contractor kuta hen da vekania chu chon a survey te a bull train and chan chale veka chon lei don hun ma a zak tok lo wangin lei thar hi lei hlui chiat a om na ngai chia do thata ngai ta chu chu kan boina ni a ta khan a le mang tu ten an lo mang tangkai boxia kinin han chiang ta khatia ti chho khan a boina kha thleng don ti kan cheda wangin kan chol san vei do kan chol san ani alei hlui chiat tur hian anei tu Assam PWD le lam le Assam Sarkar remti na la ka ngaya hei hian na tran ani don atanga thanga hun zet ala he kani tin le hlui omna ngai chia le thar do that tur ani awang hian Mizoram le Tripura in kalpona lailo tu subway bridge mamo ani a chu heavy subway bridge tu na hian a function to a kita zol nu ma hian ta hian do ani to a ai tuna pon kan mang tangkai em ni hei hi ta po hian covid awang khan na kha ti chon opa chu po chu tu nai te khan kan do zowa chuan helai chaka lok hian a lam ve ka khita khian autoplayable kan siam boka chu ta chuan helai a lo che chunga motor te zok an kalkai the tuin auto rickshaw ang tiat a kalkai the tu khan kan han do a chu po chu noi somnga velin kan han do ani heta hian heti lai kan de chawang mas sang hi som ni a bodai venga sakwi Bailey bridge chu hlan fel kai fel ani ta kang hun lama amen bridge chu thok chun zom tu chuan le hlui thia nge angai ta sia dam chera lama thian le thar do na tu asir mi mal do te le sangha bazar thia then angai tel boka chu kan boina sang ani hei kan contractor te kan han mo pu veo na in atira hemi location kan thana hi fulo wangin kan boi ni ke ma ni thiam lo liao ni a kha contractor da po hi kan mo pu ni ko thedowa dam chera lama hasan chu PW Tripura lamin an sukyang ang ti in atira le lam le lama thu le sang te ne na meeting le chu chuan arel fel diama amar chu Tripura lam hian kum tam tak chung point an ching fel thei da si lowa a chu na in anan thluk to awangin Mizoram PW lama the vil tu te an va in rolin an va ti fel ta hlawa heta hian kan nau te kan din tir duwa pudu zwala o hei loading se endia ani pani hi to pak em ani mo adang in o helam kon thala panga kal te handing te ole PWD dang po kha men a division ang po khan ding te midang rilu nghe ni ala sa em maya ke ni khilai aizo tang po hian phone na biak le hau hi kan ti the ni wang hen kan pong ponot tok maya min lo hriat thiam ngaya tu na po hian kan nghe ni an mani ne la po hian thu pha ka choi duwa na tak in hawangai thin san chu hei hi poimo wangin chuan kan chief secretary hin angai poimo mai he le hi azot ring mai boxia anting ye tin DC ma mit ne la he azot chin ni anting ye na ka lem ti te khang kha angai vel renga
hemi chungchanga hian pu faksanga TCS deputy collector le DM North Tripura office a mizo TCS omte an changkai em an zara he hasani rang tak chinfel ani thea alo om hle ni an chunga MPWD ten lom thu kan soi ni auto rickshaw pliable SPT bridge aya auto rickshaw pliable suspension bridge rom han ani le ta chila khan ka soi kha noi za som pali ani wang han atam talu tuk don hemi akain tu hi chuan so noi som nga hian thuthluk na kha siam ani hi December sang hi som thi palia khan do zo ni kang hun lama le lui Bailey bridge chu January sang hi som thi panga chu lama chia ani a Langkaih le do na mun mai azil mun mai na zil lo em awangin le pakhat do nan le panhi dang do bel angai pha hialani chu ka sei chu subway le helaya auto pliable khani chuan chuan hele hi a hau tak hle maya amar chu voini kan thleng te hi a lawm em ni heng ha sada rang taka sang ba ka hian na thok tu contractor hi na thok chak tok lowa hriat ani awangin ni som hi September sang thi som thi pali khan kan terminate ta chu bi chung changa chuan ni khita po khan kan soi tho te re bi sa po khan kan easy tu na mi engineer is zom le hi achitang em maya cha sa don lak vele khan hemi chung chang hi kan soya min lo khathia ma chuan nge ni kan reinstate le ni contractor hi khatianga na thok chun chon tu hian chuan me ni so pasari sang hi som di panga a ro asu awang khan kang hun lam about men A2 foundation lai chu atimin chia hei po hi hal sata siam tu lian takani a chu ta po chuan ke hi karon tlan thla helai in panhi kan ma mi panhi po hi an chuak veka khata kha in nei tu te pon hal satna wang thlen kha kan lo ngai tu a chuan athanga huan gebianin kan dang he a chu kan chuak ta pu du zuala po hi ka fak hle a le ND te po an han thok chak ba kha khang tiang hal satna a in min talawa he tiang a min ven hin saka na chak tak an lo la ka wang pon kan mention tu ani nei do na concrete hi grade man tu atlin nge thina turin khita po han kan sei to quality control hi kan strict ani chuta chuan contractor te po hi an kan veng sa maya chuta chuan he company Tata sale siam te kham kha mangi turin kan han ti nge nga chu tiang chuan a nei po hirin om turin le chataka kan chhuat thina turin kan be se ni he Langkaih le do a hian hi te re apon kan sei chok to thowa engineering chief mi pakwa engineer al vanal tluanga engineer kelal somvela engineer lan mon kim Henry engineer Bowman engineer Silan Ming Thanga engineer Silal Chwana engineer Lal Kim Namte engineer Lal Sang de Chaksok le engineer H Zodam de te chief engineer roads engineer Arlal Din Tluanga engineer Bowman engineer Silan Ming Thanga engineer Vanal Chwana engineer H Zodam de na engineer Lal Za de na engineer Lal Chwana le engineer David Sab zo tendi superintendent na po hian mi paruk lai mai ai nam hoya ta hian hemi puitli nan hian engineer Jezo Than Puya engineer Vanal Mona engineer Lal Than zo ra te engineer Lal Zal de na engineer C Lal Hum Hima engineer HP zo Than Khuma tuna lani mek ya executive engineer la hian paruk engineer Vanal Road Silo engineer Tilal Nusanga engineer A Dong Sang de na engineer T Lal Khan Hau engineer Lal Du Zola Silo le engineer K Loi Ming Thanga tu na I Nimek ania subdivision a hian mi pali engineer K Biak Nu Kolni engineer Ming Thang Homa engineer Lal Huliana le engineer NB C Lal Chana te tu na Nimek hian ni boka le J Pathum engineer H J Lal Romoya engineer David Zonun Moya le engineer Zamwana tuna chelmek hitehi thanem ngai taka an vilawangin tuna kan thokling ani voina Langkaih le hon ani ta hi alomin hachet tlang dung le Langkaih ruam a mizoram ko sang le Tripura lam tan thil changkai takle chinchia tlak takani hachet tlang dung mi pui te tan ko sang e zon kai noi ko nga te mason na thlen na ko nga te le inkal po na ko nga te
a tho hlok don hle ani tuna lei thar hon ta khi chu IRC loading class 70 ton dol zo tura don ani awangin vitphur dir thei tam hasabna om to don lo ti ani alo me technical report kim chang tak le ngai nom tak mai min pek sak tu David sab zo wa chief engineer roads ani he kar le to patang chuan engineer in chief turani ni mai tur ani chunga non thu kan soye he kan technical report a hian a level te kan han soya min sea level kan tia min sea level hi technical lo ta chu sia ta har khopa min sea level an ron te chuan hi Mumbai port atang khuan zero level an te a kum som pa ka chung zet average an la ka tanga 0 point fix ani ti kha an soi fia ve mai ni chun lo hriat ve tan kan ke ni pon kan se reng big thin lawa nei voinia hian kan ngai thak ta kan khan state pani Tripura le Mizoram in kalpona ani atin helai mun hi helai Assam nen Tripura nen Mizoram nen na kan inrina tri border junction area ani boka voini hanen Tripura tanga local te kanomem kan som big local te ponomem chu han kan van sedwe ban han par tewa anybody from Tripura se aya koyan mi okay thank you chuan kan soyang khan he lei po hi kan dore hle a sang ni som paria ta kan trana ni ruka kan zawa eng po ni se are na hi thorim na mai ni loin voinia takin kan hua alom le ni tuna chuan kan MLA zaum tak tila limpuya PWD min enkola min troi ring thin tu tai ma mai ania PWD hi ve maya chu wangin adu tokin thu soi turin so mila hun limit om lo ni ti kha resela thange kan inaugural function min troi tu kan chairman pu zoram liana kan in si ni bok te PWD minister pu vanal lana tenu pa te le kan pastor te tin PWD officials zong voina local te tin ZPM sarkara party kan troi tu local he tilai pu keje lalbiak kheta telen phei pu fedia thang ber thleng khan le midang te po tin voina local mizo lo thleng pon ani chu mela in pol nok to maya voina hian in zawa in chibai kan buk chewa tin jai pol te kholum kara lamoi tak mai laro pui ber kan nei menron sak tu te le voina local zong te chibai ka buk cheu ani sarkar om to akhan enge sarkar chaklan na kan ti chuan thil dang hi kan te ngai lova PWD ani top mai ni sarkar chak kan te na chu building an satha an satamem kong an siam tha an siam thuyem an siam quality lei an do tha an zovem ahun taka an ti theim ti kha kanin te na ani thina ti chuan PWD hi sarkar masa te po department lian ani awangin achang tu minister pakhat ringot hian a enkol hlei thei lova advisor ro pui tak te technical mi mithiam tak te nen an thut pui ve thup thina ni chuti ang chung po chuan voina kan experience su Mizoram ida kan du khop thil hi kanin
ปชวกเลยเทลวะเตียงชวนวันฮีกันเหลาเทงอันนี้นเราปุยตักตักมินโถสักเตเอามาทิลเราปุยตักตักมินดาสักเตเอามาตินกุมเรตักทิลตีง่ายเตเรเหลาเดาทิลachievement กันไหนเตโลตินนักกันไหนเตปะเอาบกเชนอันนี้ที่ชวนไว้นาเฮียนเฮเตเรบริดจ์เลลังไกบริดจ์เลยปนิกันหันฮงไทตาJPM สรการนัวกุมนี่เลอาจารย์เวียเฮติอังฮีกันหันฮงไทฮีอารมณ์กันตีอามารจูอับุลชันนายรจูเตเรบริดจ์ข้าสังนี่เลสอมปรุกะอันนี้ที่ชวนเฮลายลังไกบริดจ์จูสังนี่เลสอมปริยตาอันนี้ตานี่อัตลังปุยนแห่งนาโทโจหุนตูร์ completion period ฮีกุมนี่อัตรุจวนextend ให้จูอันนี้ไงไม่ยะอามารจูกุมนี่ตัวระ estimate ที่นี่ตลังปุยะนิมาเซลากุมเรียดเตกุมกัวเตกุมสมนัวกันหันฮงไทตาไอ้งบพอชุนี่เซวันนั้นยันกันฮงไทยชิมชิมาเฮลัยมุนาแห่งโปรแกรมกันในไทยตัวฮีกันในไทยเมฆฮีอารมณ์กติเลอันนี้จุดที่รัวจวนแห่งส่งกันไงตัวเฮียนวันนั้นยันประเทศถูกกถิ่นลุงอมจูโมเสสพวกข้าอิสราเอลฟาดรวยชวกตัวข้าอันนี้อารมณ์ปุยขบไหมอภิอันจังแรงพอินถูรูกบีกันสเปเชียลแล้วเนี่ยที่ชวนไอกุปตารำส่งฟินนะอาซิรเจ้าเวกาลัลตูรันเนี่ยอามีเตเนนตีดูดาอัลฮังะเตียงชวนปะเทียนโปอามายมามุตูอันเนนะไม่อ่างอินลาร์ตูอันนี้จุงจูอันนี้ดันพงอันนี้ที่ชวนอิสราเอลฟาเตรวยชัวกะตุยปุยเซนโปอเตียงอินักการปุยนี่นิมาสละประเทศนินอาช่วยชัวปุยาอิสราเอลฟาเตอาช่วยชัวปุยากันนานช่วยลุดตัวระอติคันโมเสสกันนานนั้นลุดเวมีอโลนิจูไบเบิลกันเน้นชวนดิวเตอร์นมีบุ้งสมทุมปลีจางสริยคันกันหัวกุมซาสมนิมีนินอธีนี่ตาชวนอธีไลคันประเทศทุยนอาศัยจูอามิดโปลทิมโลดีอามิดโปลทราเวกอาธาโปลชุมจวงโลดีถ้าชุมเมียโลมิดโปทิมเมียโลคันโมเสสข้าประเทศทุยน่ะที่ตบไม่นี่ดิวตัวนั้นมีบุ้งสมทุมปลีจางคันจุดที่ชวนลัลปาเชียโลโมเสสจูลัลปาทูอังยินมัวประมาชวนอธิยาอธิไม่นี่วันนั้นเฮียนกันสวยลันดูจูประเทศเฮียนกองช่างอินอามีเตอช่วยชีนะจุดอาชวนจันวูตูร์เตจันชินตูร์เตฮีประเทศนินอันรองบอลดานะเจริญอัลลอฮฺเสียมเวกเซลมายาโมเสสพวกข้าฉันตั้มตะกออกมาตินดาวิดาพวกข้าประเทศนินกริลรวงปุมีอติยาตาชวนโซลาอัตลักนัวขานดาวิดาข้าอัลลัมชุงอาขานอากุมังอาศัยชวนกุมทุมตรามอัตลานีปะเทียนโจตาชวนสมัยละปนีนบุงสมนิปกัจจางขตาขานปะเทียนชวนละโซลาวังเลยอชุงเตที่เซนชัววังอินันนี่กิบิออนมีเตอัตัดสียติยาโซลันมีเตท่าวังขานดาวิดาลรัมชุงอาขานกุมทุมตรามอัตลานีจูที่ชวนดาวิดาข้าที่เซนชัวเท้าข้าอันนี้เลยอาหุนชุงขานมีถัดนัสไม่นี่เยรูซาเล็มเบียกินอันซาดอนชีอาประเทศนี้นับพัลตมีเอลวะอามันรัวจงอะไรนี่มาเสละอาฟาปาที่เซนชัวโลข้าเบียกินอาศักตีร์ทุ่งอันนี้วันนั้นพอเฮียนกันโจรำกัลดานพุ่งชิมหันเดนเฮียนเฮ้ยเตเรวิชพอฮีตุนจุมาเฮียนผู้วันนั้นละminister PWD in วันนั้นเฮียน
ribon chep chatin alo hong theita a kan thil ti le kan thil na achu atam lo mai thei nima sela voina hian chung te chu kan seidua man ruwa chunglamin he sarkar le kan ho tu te amangani ti hi amu thein ka sia kan minister puwan lalhana PWD minister ani khan sum sarkarin tam takbale sum har sanakara bul atrana ti chuan leiba tam tak nein sang ni som ni pathum khan bul kan tran tak zet ani nima sela kumni le achan ve alo thlen chuan sang ni le som ni le pali khan kan unaute Australia mi te hian sa pasala anneya ta chuan an lo kala kavatloa chuta chuan min hau na chu foreign atang point ZPM hi kan lo ngai sang em a thalai zong in an ngai zonga ma se kum khat in sarkar nu aizol kan ron lu ta sarkar masale kong om to zonga aizol ko chung kong chiat ber tum kan ron experience kan mua aza tha kan ti itil vele nga la min te ni chu masela komina hian local le se ka tingot bai kan mak pa kha tiang chuan pathianin kong sangin malsom na hi ada a har sadakara po voina hian chung ang te chu thleng thei kan ni a tuna IMC in thana po mi puitam takena kan soile ba ni an in thiat na chu kong pui kan siam thazel hi ani a ti chuan ma kan son zel tura kan ngaya voina po hian ma son na poimo tak he khotlang le zoram thanglam pangten an han nei thei hi lom om katia lom kan lom pui tak zet ani ti chuan he zorama thil om ngai lo thil thleng ro pui tak tak zinga voina hian chiartel ve ani tur hi alom om kati le zual ani ti chuan kan pastor tele kan shoi tu ten kan official ten an soi tong khan he lei hi apoimo hle maya zoram cholak lu na poimo tak ania mar lama te chim lama te kan buayen thlang lama tangin kan la a tiang chuan kong poimo tak tak hi kan dei te jing ami ani Mizoram hi ramri tam takin min nea athen chu interstate ani line athen ro chu foreign boundary te ani tuna hian kan ti mi alo thil tam tak te po aron thleng me ka simlama KMMTTP Kaladan Multimodal Transit Transport Project awangin kong pui lian tak tuna son ai in duang ro maya na kuma hian hon tur ani chu da tang te chuan India khwale tui citizenship nei lo hi tuna hian an ron lut nguai me ka Aadhaar card an nei lowa birth certificate po an nei lo nima sila kan mel ai na nawangin le Christian kan ni na zona kan unaw te kan lo kuang kuwa tuna hian chimlama son an tam em to mek ani voina kan tarlan du chu kan mun mi pui ten he na kan gen du chu he lei hi aveng tu lo ni te u ti hian kan top duwa voina bul tanda mela in pol nok mai ka ti to kha kan mel po hi in pol nok maya he kan chairman kha puzoram ania puzoram ti khan nuam khop maya mela chon ma se kan mun lama hian zoram ni thosi ma se zoram hantia nuam lo de ko thei kha kan om nu lang ti a la om khop maya he lei kalol sam hian he tilam hi zoramati te lalrinamati tur nilo mel kha aron produce trau chuan aron ken pui trau chuan kan munte mo phurna nin ka sia voina hian kan mun le che velte zoram damna le himna turian he kong poi mo hi in lu pol aul sam don ni masela kan in chunga ro chu in lu pol lo sham dan kha
in zon pui ram ni thei sela chu chu kan gen dua voina hian kan pu kan minister te nu pa le PWD na tho ro pui tak witness tu kan ni hi kalom em ani ti kha kan sei du ni kalom puti limpuya ne mele jam tak tu tak tak soya lom tak zet ani ti kha soile ne kalom atiang thu tra min rila tin PWD poimo na te aron tar langa PWD hianin ti tu kan nga ni Mizoram kong to phot chu PWD ta mon ti vek maya an kom sak kong po ni sen than mo kong po ni se chu wangin PWD hian mo kan phurna sakhop mai mi pui na min mu dan ania chu wangin kan sarkar po hian Mizoram PWD hian poisa ma mo ni mani ti himin riat pui ve thung sela ti chuanin na te po kan thok tha deuh thenga kumina po min pe tam viawa big takin maintenance fana hang po kan lat la cham kan lat ala be tham deuh ti te kha kan soi lang te la eng po ni se PWD te na kan tum chu within available fund kan sum nei anga hian kong hi kal thei se mi puiten har san na tok lo se ti hi kan du dan ani tuna chuan zai thiam zai solo ngai thanga nula lal din pui so mong
nula lal din pui nom khop mai pathian la thatak mai thiam takin minon sak saka kan beng atlaye nom thu kan soye tuna chuan adu piang tu soina hun kan honga in tharung lawila soi du nei khachu ei hun ala tama soi chep don nia minute nga ti ni nangin minute sari thleng kan extend ania Honorable Chief Guest, Minister Peter Ridley Sir, Honorable MLA, Honorable Reverend Pastor, ANC Sir, Chief Engineer Pu David Sir, Chief Engineer Building Putranga Sir, Chief Engineer Planning P. Mamoni Madam, Chief Engineer Highways Pu Robin, Chief Executive Officer Sir, Chief Architect, various Superintending Engineers, Engineers, SDOs, Js, and other dignitaries of Mizoram PWD, and my dear brethren of Khanmun and Damchera. Today is in fact a great day. We are having second bridge inaugurated in the district of Mamit at Khanmun. We are exactly at the tri-junction of three states, Mizoram, Tripura, and Assam. This work was awarded to us way back in 2018, and this bridge was under government of Tripura, a Bailey bridge, where the new work involved taking over the bridge from Tripura and constructing a subway Bailey bridge. But this being a built-up area, so while handing over this bridge by Tripura government, a condition was set by the local committees, business committees of Khanmun, Damchera, and the government of Tripura. A separate parallel auto-pliable bridge has to be constructed before de-launching of the existing bridge. The uniqueness of this bridge is that we are standing at the same location where was the existing Bailey bridge. So we had to dismantle that bridge and then construct a new bridge. There were a lot of land acquisition problem, especially from Tripura side. And on promptness, it was solved by Mizoram government. But we had this pandemic COVID, where we were taken really back. Anyhow, the things continued. Then came the border skirmishes, where this existing bridge had to be, rather than dismantling, had to be strengthened, which was a tiresome work, which we lived up to the expectation of the administration and the department. We did it. Last year in the month of November, we are extremely grateful to the Honorable Chief Minister Sir, including our Petroleum Minister who is sitting in front of us, the present ANC Sir, and the Chief Engineer Roads, Pu David Sabja Sir, for having reposed faith on us. The bridge was handed over to us in November, but the local business people of Khanmun and Damchera didn't allow us to open the bridge, dismantle the bridge, because of the festive season of Christmas. After much persuasion, on 8th of January 2025, we were allowed to dismantle the existing bridge. And entire dismantling was done by February 2025, and literally from first week of March 2025, we got the bridge, where we got 12 months only, though it was promised to the Honorable Chief Minister that we will complete the bridge by 31st May 2025, but due to late handing over the bridge, obstacles, the crucial 3 months of working period had lapsed. Still we continued. We had weather vagaries. We cannot obstruct the river. We went ahead. 60% of the work was completed within 12 months. Now this means a lot for the contractor itself
and especially for the dynamic decision taken by the Honorable Chief Minister, Prime Minister, ENC Sir, and our Chief Engineer, and ably supported by the then Executive Engineer Pu Dujwala Sir and the SDO Pu ND. This bridge was meant for built-up girder bridge, but when we were strengthening the existing belly bridge, we saw some difficulties, and I personally suggested to the department, this being a built-up area, and in a week on Tuesday, the entire bridge is closed for the local people to sell their local products, and they sell it on the bridge itself. Then from BUG, we proposed pre-stressed concrete girder bridge with extra footpath with space constraint. So this is a hub of business communities, both for the people of Tripura as well as Mizoram. We have completed against all odds, and a special mention for the Terry Bridge. Yesterday, our engineer, Mizoram Bridges, Mr. Puzotia, he was very grateful, and he would thank me that this is the best bridge as far as Terry is concerned. I understood why he said that. That is in fact a BUG bridge, but the shore spans are pre-stressed concrete girder bridge. And that aesthetic view is beautiful. And it is a very problematic area. Now, one thing I will just like to clarify, there are certain things which the projects get delayed. It is not the fault of the department, the government, and the contractor. Now, the bridges are designed for certain parameters where, due to climatic change, the hydraulic particulars and the HFLs are breached. Then everything goes haywire because the budget is limited, sanctioned by the government, the department has to, and the contractor has to do. And that brings a lot of problem to take prompt action, decision also. Fund has to be available, it has to be redesigned, then again it has to be worked, and then there was COVID pandemic. Anyway, the Lord Almighty's will has prevailed. Today the bridge has opened, and this will bring a lot of prosperity to the local people here, especially to the people of Kanmun, Mami district and Tripura. The business will flourish. We wish them all the best, prosperity, good health and tranquility. And last but not the least, during the COVID time, we were ably supported by YMA, local village councils. Beside this bridge, we were having another 5 more bridges under this division in the same district. So withstanding the COVID was very tough, but with the help of the local people, the NGOs, YMA, we are grateful to them and we wish them all the best. Finally, our ENC sir from 9 days from now is retiring. So we wish him all the best and good health. And finally, we thank the people of Kanmun and Damchera for helping us in solving all the local hurdles, be it from the administration of Tripura side or Mizoram side. All were thanked. Ultimately, the bridge has come out very nicely. We wish them all the best. Kalomi, thank you.ผู้ chairman และกัน minister กันควรเรียนสาวตักเตนูปาเตกัน MLA เตและ official ไปหมดตักเตกันปาติลำโฮตูเตการหุ่นมีปุ๋ยและดามเสราให้ลายเหมือนจอยอมตู้ส่งแต่จงอารมณ์ถูกันสวยมาสาจิใบกันบุกบกซิวนี่การหุ่น VCP นั่นนี่อารมณ์เบิร์ขวาตูกันเดียววางินหันสวยโลไทยโลคันดีเวคุณเจ็บตะการะกันหันอินเจ็บเวข้านี่เฮลัยเลยโดกายหุ่นฮีกันโลมากเลยเบมาอะไรมาเสจข้าภาษานี้เพยิชวนกันตำเดียวชวนจิมแต่กันเหล่าออกมามอตอร์กัลบกมีสิ่งกันกัลบกอาสุดุไม่เสียจะวางชวนเลียนรอนโดทาร์โดเนี่ยที่ลุงผูมาดนผูมาจังคานกันโลลมเอ็มตัวมารถชูกันเบียดงเลยมันตัว
สุดที่ไล่โจกันสุรการทาร์ดวมตะกินจักตะกินมาอันหันลามีปุยเตเบยเสยบากเลรินพักบากินน่าอารมณ์ถกสักกันลมมันวันนี้เฮียนส่วนบางส่วนเขาไอ้ว่าหันดินเหลาไทยเหลาลมถูหันสวยเหลาไทยเหลาข้าอันนี้วางินกันมินิสเตอร์จะตักเตน่าจักตะกะมิจะรำหุ่นสังสังถกตู้กันช่วงอีช่วงกันลมตักไม่ว่าสุดที่เราชวนPWD ลำจอยอมตู้หนาจักตะกะทออันนี้เทนตุระฉันเห็นง่ายตะกะที่มาบาร์โปถือเราว่าให้ไล่หุ่นรอนวิลตู้เตะไงตัวนั้นเซงตู้เตจุงลมถูกันใส่ตักไม่วันนี้ทุตักตักสุกใส่ลงกันลมตินให้ไล่ขั้วเจ้านี่เราว่าเฮลัยเขาทั้งรวมเจ้าเฮียนี่แล้ววะมีเจ้ารำปุ้งตันมุนปอยหมดตักกันมีส่วนรีฟิลเขาทั้งสังอินกันในนักมุนนั่นนี่ชุมเราจัดเราวินสิมเลมาสักเลทั้งจังเฮียนเฮลัยเฮียนมีส่วนรีฟิลตัวตัวเฮียนหูเขาเฮียนอันเรากัลทีนะเฮลัยบวยน้าอมชวนอันตานหักสันเลี้ยงตะกะเทงทีนตัวน่าชวนจะเล่นตะกินจงจะพอจนเราเกิดที่โตโดนนั่นนี่ไอ้ส่วนบางนักกงขจูอบุลเบรเนกินี่ฮีชอร์เบร์ตูร์ดามเซราเตเลการหุ่นมีปุยฮีชอร์เบร์ตูร์กันนี่กันPWD ลำหูตูเตสยังคานไอเอ็นกอลนั่นแหละเวนหิมนั่นเตปออันมานี่เตเนนทกชุนซมเซตูรินกันอินหัวมากันอินไปให้กันอวยเมื่อ President โปฮีสวยดวงครบไม่กันสวยตูดสักงไม่เกี่ยวกับสวยเสียแล้วอันนี้รอนสวยเวสละทางกันหลอมมาวางินคนไหนตู้นี่มาอะไรแค่รุ่งเหล่าแหวเลยพดไม่ละวันนี้กันมินิสเตอร์จอมตักเตกันเมเลเตเลออฟฟิเซอร์สโลกันจงเตะโฮลเซลินไว้ไม่มีเงินลมนัดชิบายกันบุกเวกเซวนิติข้ากันใส่ดัวเต้นข้ากับมามีกันใส่ยาไก่นี่ฮิจุกันปาติลำกันใส่เตลเวงเฮลังไก่เลยฮอนน่าตุรายานไตเตสนา group ลำกันโอบีเตเพลเตกันหัวLangkaih group YMOB de kan mua so ta so an thukiar hun le ngala lom le in kan sia an chunga polom thu kan soi masani sela thage bulkan tan du dana jon kamul thi te poi ading deu suring karya aro pui te tho ta vai ne he tuilet nuwa he tianga thil ro pui kan khwa hian la lo hrim boka ten ka ngai tuaกันเสียมกัลตาเตะโฮเตะปุลัลทันโฮลันลุงอรอนพูมากุดกันเบงดุระลุมเตะฮีริงหันฮีรฟังกันหันมิดฮาเวลเตะกันไงตัวเสียมปฐุมมันร่นมันอันเดียให้อะไรจุไรเวตังัดครบไหมลมอมดานฮิลมตะกันนี่ก็ไงตัวทีนะตูนไม้เห็นไล่ยันมาวินเลยดอกเวลไม่ได้ข้าไงตัวทีน่ะตินตัวน่าช่วงจังการนั้นได้พวกกันมังเซลตองจวนแล้วนะให้ฮีกันเจ้ารำไลฟ์ไลน์ปักขัดที่อันนี้เสียงมาเขาเตะตักเตะกันหุ่นนี่มาเสละสเตทปฐมอินทุนซมโคมนะเฮตียงอังฮิมิโซรามาเฮียนอดังโตช่วงเราเขาป่วยโมตักอันนี้ที่สกาเลยกันทุนในตุสังเฮียนมินเฮียดจุยสักเซลเตาละที่เด็กข้าเว้ยเมตรังกันหันตรงตัวเต้นกันไงตัวตูนมาบริเกเดียตีใส่เราหุ่นไล่เวลาสิลจาร์กงบวยไล่ขัดำตักเด็กขันการหุ่นอินส่งให้จุกุดามันดิริงดไปดิคอยจังบากหันทิลดังมิโซรัมตันกันลากลูเลยเทขันอีจัดลูไม่
công lì tiêu om lo vàng khan chuan hun lo kal zela kum li liam ta le ka khan khati khan so lam ko nga buai na om lia elaya awel zong zong ne ne baili brisa khan e khai pui tak kan ni heng lai wai me chu kan buai mem tai khop maya so lai in nga khom te nga ya ka tiang khan in kal chok reng te nga ya khat tiang te kan han mit tha ta kan nau sok te hena video te khan akina chon kan la en ti ranga ma kan ti khopang chu ngang hun kal to zong zong te kan chu dian voi ne hiam lom na hlir lom na tu hli ning ka ria multi te po ding thei tak ani oi om lo zo ka ni chu wangin voi ne helai mun ngai poi mo a ke ma ni kan nam kan sa khwa kan ram khem maya mangai tu thatak tak officer ro pui tak te minister te mele kan han nei thin hi kan lom tak se ta lom thu kan soi ni tên top lắm hẳn này sầu về đây là mình đang hẳn kiểm thiếm về đón thấu là cả uy khóc bây giờ cái tia hay cái này can muốn khoa quay mê WhatsApp là bà group à hiện can in nial về là đủ tóc tiêu anh tia can hẳn uy na chăn à chú aro bây Christmas man tiếp po hít cha cũng lệ zual tôi cái tia chăn chú hey ni chi na can chairman tiếp po na soi khaกันดังตะน้วยมายากันตีด่านเตปอกันเมลเตปกันโซนเตปเทียบเราน้วยตานิตาจวนอาชันเจ้าคริสต์มาสเตเรานี่ยันกันอินกัลโปเวนัเชเตเตฮีบรันเซียนัทยามังอากิดเจียสมัจังเตตีปุระจังเตเตียนมิซารัมอันนั้นหูเวจ้าค่ะกันหันตีเวนักขานี่กันเอสเดียวเขาเตียนตุนาจวนให้เราปุยตะกินโม้ตะกินเตียนจีที่พ่อจ้าก็เป็นเดือนบาร์นี่ก็หาในล้มโตครบไม่ตีที่ขากันใส่เตลตัวตาชวนเฮ้ยก็ไงตัวที่นักกันเขาตู้เทียนรัมเรียดาโอมีฮีอินวันเทยโอก็เดียกันกงเวลาที่พวกกงโลวะให้ไล่การหุ่นอภิตะกินอินบอร์ดดับเบิลอมเตกันออฟฟิศร์นี่เตฮีกันเขาตู้เตเรมินรวดเทียมก็ที่ครบไม่ถึงนั่นนะมีชะตักมันหินหนาตุยรำเวยนำเวยมีลีนี่รอนดาเจลไม่ฮีอารมณ์ครบไม่ให้PWD ละมาลานิเซกันอีเตกัลโตเตปนอย่างจู่SDOเตวันนี้มีเตเขาเตฮีอันเราเปลี่ยนเรปนะอันนาเฮียนันเชียงกัน SDO เปลี่ยนเดียบให้จุกันอินเจนจิละกันเสียจุเล่รัวสุนว่าสิมันจะจกเร็กไม่ได้จุดอย่างขอบจุนนี่ดำเร่งกลากปนยามินดำปุยเร่งเสมินเบียเร่งเสกันดูตักเสกันนี่เฮงนะกันเจนปุยเปลี่ยนดีเพย์จวนชีเตปอยถาโลเสตีเตปค่ะกันดูนี่กันพูดได้ยังมีเพียบปุยแต่รำเรียตานะบิตรังกายันนี่เชียงไหมเป็นกันเมเลขานรอนสอยสวะอารมณ์ปุยกันที่ครบไปกันอินเวนเทียมจุงไอโดนันนี่ตาอันน่ะนิสินคานเนี่ยกันอินกัลโปสุดไม่โดนะอาสัมมีทริปรามีที่นั่นเนี่ยกันอินเลนโปโดนันเนี่ยมาเราจนนิสินคานนำริลรูตักินกันเนี่ยเมเลสับขันรอนสอยค่ะเห็นลุงเว้เมมบาร์โตพจวนตินนู่เลปาเตปนริลรัวอินอย่างโออินซาวายจุมาลอมทูติตักเซดินเว้เมมหินกันสอยกันโลเมkan VCP te nueve presidente tin Sadhguru lampang atang tein thu soi kan ngai tha long khop mai long ome nia be sei to lo nuwa han mu hi ro pui le zuala lom na po hin sa du nia be sei to lo nu en do muwa chu wangin voi ni hen atira ha zo puri la chu tu renga lo min ti moi thaya han zo har view po kha thae chief minister kha chu pathum chawa rona in si chu pakwa rona nia ka ha le hian chu wangin thei top kan chuat lang a helai khot lang mi pui poin an thei top pon chua tiang hi kan lo thleng ta soi le soi nu
กันตาอันนี้เลยลอนเต้มีปุยตากงเต้ปอมีปุยตานี่มีปุยนกันเอ็นกอลตูรนี่กันดวดตูรนี่กงรถชุดเต้กงเองน้ำโมเลวตีเต้บาลูเลวอันโลดเต้บอลดาร์เอ็มก็บิกลุงเลวเททักวักไปก็ติดเชดูขบไม่กันอุยเวียวกันตานปะเฮียนี่กันเช็ควงเซลกันไดรเวอร์ดิ้งเตะกันฮาวเต็งตีฮิกังอาขบกันกงเลวตินกเละตีงฮีก็ฮาวไปขบมาริลรูตักกินกงฮิมินมังไอปุยเวลละตีข้ามีปุยเตอันซ้อมดูตินSadhguru, whatever reason of delay you have said have been accepted, and that's why the project is completed. And thank you for your speech. Tu na chuan beng fa lampang. Tu soi khan beng fa lo tin na lam ni lo in thin lung ne jok lampang aneng chu. Solo special item kan ngai thanga nan simal som tluangi ilo somang. So
yêu nó hiểu cái bóng trong vẫn mây lộn xóa tôi hết mắt dần xóa ấm phá có một sẽ có một biết chẳng phá Nancy mol som chuangi no me zai mo khop mai rilu ne le tuna chuan hei khuate duai le tran to kan pan model nga kan tlak du lawange kan nga le me mai kan chief guest PWD minister ni bok kan khol zaom u wanal hana adu du soi turin somang Chairman le Puti lal himpuya MLA zom takte Pastor Monpuya te Chief Engineer Song te SE le E te PWD Thok Song te Tin Sadguru staff te Helaya Khotlang Shroi tu te MLA Local Council Shroi tu tin mi pui te le ko thano ma tanga local song te in zawain si bai ka buk sewa ko te tlai lam to a sei kan sei lo tura ngai la voin gan in khomet li mom plain ka ria tu soi tu de tu soi po ngai nom kop maya we me president tu soi pe ka chu angai nom kop maya ben dia kha aron dur tle maya azar de kha zo thei di se kan tlan che om lo sin wale ko chakla ma khian Burma border khian kho pakhato mari zo kho thar tiania som don nam hun pui lian tak po da thanga chon luya luanga triau tiania triau ral ka chu Burma kan ti hian ta ni ti chon khotlang to pa hian Langkaih luya lo om vea ara le lam chu Tripura lo ni le maya heta Mizoram lama chon kang mun kan tia kan hun ti chuan Burma le India in pona turatan chon lei awma pokana lei poimo tak ponia alun ve mem maya helaya po lei poimo tak mai awm thina chu chu siam thatin voinia kan hongta amingka tu te ma khan la soi si lawa ramri lei iti mai tiangu border bridge kan tia sa prong chuan ramri lei kan ti dona ni ti chuan he ramri lei hi tangkai takin mi puiten an manganga tui vai lei chu Unity Bridge kan tia
in zom na mizo fa te singa asiam na se be mari helai mi te po hian helai bridge po hian in zom na te sum do na ta na muingil na te hausak na te van nei na te mizo ta na ron thlen do na ni khotlang lam kan local hian makti deuh mai pakhat ka neya mizoram a hian mun sang sang kan zina hian mi puiten an ma mote thlenin milom mu ve thina kan mu tam ber hi chu mi mal tar lok na du le contract le engemo ham that na ani chang puya tuna hian khotlanga kan local a kang muna kan oma kan muna mi chi sang min dor tu ten local a mi som ban som ni kar chu kadong song in ka ria pakhat ma khan mani mi maltan thil di la nom lo ka makka ti khop bai an soi inang tang bera chu kong kan mamo kong tha kan mamo ti khani chu van kong tha min peula adang hi chu kan ti ve kang an ti da ni miang o ka ti maya an mamo le mai an mamo an soi kha ain ang deu ve khani chu van in mamo nei hi chu in phu ani sarkar in pek chu atum theng ti po ringa ma ro chu indu zong hi chu ti vek thei lowang ti du po ni la sarkar tan ti vek thei po ni lo voi le khata chuan amar chu asakalin kan tianga indu na te chu ti puitir kan tum ang ti kha karing ani ti patopin tran te po kan lang chu somalamin le kan honga aboro kain ang lo deu leka ram hnuai te lo nia khochung te lo ni lowa helai chu khochung te lo nia mi pui po local tama aboro po nuam khop maya roi te kan the don bok sia kan roi the tur la chu ka hriat dan chuanin sial kan tal don en tia sial la chu kho chaka mi ani mim bunga mi ani en tia mim bung sial hetilai han tal chu a hlu wang le mai don na a tui lo thei lo wang ringon mai na tin leido na thu la lo apo la do chamna silai ka voi khat ka na nia ka thian te po kan ni vekin ka ringa ve na an voi khat dan nin ka ring veka helai kan local hi chu a kan sharing don ani le kan hon mai piala ma personal pon experience danglam tak kan nei ni ti te kha kan tar lang do ani sarkar chi sang kan muthina sarkar chu mi puite ta na rong bol tur ania mi puite ta ram pason na siam tur ani an sarkar nu akan heti zong hian ma son nei kalpu yang heti zong hian mi puite tran pu yang tiri ngot kha arem chang vak to lawa manifesto te policy te kan neya chu tiang ang chuan kan kal tur ani kan kal thina di kalpo amar chu manifesto a ziavek sen ani lem lo chin a oma ziavek sen lo chu cabinet thutlang ten thukom ten decision te siamin mi puitan rongan bol thin ani tuna sarkar kan nei po hi kan manifesto enin kan kal thin ani kong pui tha ti te po hi kan manifesto omvek kan chief minister point aizol mi puite kong tha atiam cheu ni kha tiam mangne in kong te po kan siam tha tin kan kong siam mi kan uluka ulukpo mi pui point than ti ani khulai han kalvel po chiani thadi han kalvel po anuam ve khop mai amma kong achia mo purani sarkar etling lo ni a minister po bang ro se ti borok nen ka chonin ai nang lo ta deu i kong siama thle mai ti kha kan dun son tamani ta mandeu khanin kitilai khamrang kong chiat vel chungcha khanin whatsapp tele thil dang chitin re khanin kong tha du lu ta wanga than nem ngai na auri kha a ring em maya
ami mal anga han ti te party anga mi han dem le ka tiang poka lian hle maya anan ti ta ka san mo ka phur hian ka hre ve a kong te ka ti chiat di deu te hian ka hre ta ani der mai bik si lo tun ro ma point chu tiang ling deu che so opposite khan thila lo thenga kong an try em maya cái ma thei tok chon a tran pok a tang ve a khulai ate kanan kala cheni thania te kanan kala ei kong siam tha hle mai ti chonin alom om ve ran pa a ran pa in khoila ange lom tu soina tur hi ke ma hianin an ngai de nge ni ka hrewa ina te hian an lokala aizol pa fel ve fu we melama te point mang thin palar ve tak hi lokala engma ka du lo ila ka engma be sei poka nei lo tui sik no khat poka in lowang karon chi bai che ka kal le de ang atia minan chi baya kong isiam tha kong in siam tha kalome ma karon chi bai ri wat che ni thil dang engma du ka nei lo in tui sik poka in lowang in kong he siam he tha ei dei ru lo ti hi ka hre sianga chu sun min ti lo me ma tun ma an ti tra la midang an pu kha achak de onyang tun ma an kong siam dan kan hreveka poisa siam nan ten manga kong in atuara kong a tha theilo ni nang ni chon chu tiang chuan in ti velowa kong hi a tha ni ti kan ria kan lo me ma kan on chi bai che ni tian kan le de ya khatiang luk deu tho kha chu ka dong mai chu kan department troi tu te kan engineer te thora ani chu wangin kan engineer te hi an chuarom katia an thia an duanga na thei lo na dem te po an kai lek kan engineer te kong an siam thiam lo ti te po an tho lek khoi mola ya chuan amaro chu tura chuan kong an siam tha kong siam an thiam tak me ni an na tla chu eng po an siam thei ti kha mizomi puiten kan riat a tha rin tla kin rin ngamin an thokani ti te po kha voin ye hian kan riat ka do ni chu wangin tun main soile sel na le ka tiang te po kha om thina tun no ai chuanin kong yan siam tha ni tin kho thang kong hi tu na chuanin kan malak na tur ani ti te po kan soi dua hei mizoram kong hi ka kalve ta vi wa chelai ngial oma a chelai oma thalai om deu vek maya hetilai po vairabi sai kho tlira tanga reng di lang te chu asiam na hi rei ve to te hriata kan ho tu ten an muwa hei te po hi ma ba ka kan nei ang ti kha kan hria tin hetilaya vc te oime te upapol te lekha karan don ang zong kong sung chang vek mayania chuwang uluk dewin kanan ziranga kong thai nei na turin sarkarin malang ti te po kha inchiat ka tha ka tia tin helai hi malak tak nan chuan potential area mizoram mina kan nei chunani mami district aya potential leilung hausak na nei hi anom chuang mi alo mizoram a chuan chuwangin kutna tho inwara in thona munte kan mua ku va kung tam zia te ati munte le thai chang munte kan hua in taima in le lo te kan en rang hian in taima in kutna thora in terani ti kha amua kan mua chu tiang chuan rim taka na tokin leilung hausak na hi kantan pathian hian minda sakani kantan ada ni chumi hai chua chu kan ti tur kan mo phurna ani ve thunga ni ti kha voine hian in hriata tan kan soinon le do ni khotlang kan lo jin hi kan hlim em maya ti tur tam tak den kan hoa chung kan ti tur te chu tlong tak kan ti theinan pathian ne na pomilo tong trai sak turin kan som lu chu ni khalome Honorable Minister Pu Vanalana
thu soi tha tak tak kan ngai tha kho thang tan pe jun kha thamon thak vong vong na thamania ke hi kho thang pa kania chu wangin kan lom em ani PWD min faka an lom boka ei ro su do da a chu ngai ron lu ro kan zo ani toy thu soi turom to lo vote of thanks an ti la toy te ngan soi nge in za vai chu nga kan lom tak zet ani lai cho kan ei don en ei vet don nia lom me